أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Sav hamdi, saj zahvala pripadine Allah se. Ovitano jek, uzole se vadona ne. Jedino visilo haku prava ek džini ek insani lese ibadet tekiril. Lese kiraya hamdi, hem zahvali nam Allah se. Za sav blagodati Allah su dala minge svaku dive, su nas čite genal od bor baretane. Hem lestro da je zaštite taru sav lošni pe Allah soratingja. Od vas sosta džaneja, sosta na džaneja. Hem rodaja lesru magfireti, hem oprost, zamori günaje su kerelni svaku dive. Mesto ličnega kaj Allah subhanahu wa ta'ala jekitano, uzole se vadona ne. Jedino visilo haku prava ek insani, ek džini lese ibadet tekiril. Hem mesto ličnega kaj Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam lesru posljednjem poslaniku tana. Kad su Allah subhanahu wa ta'ala uputinu ko pravo drumo, čeći pastane ko pravo drumo ko hidajeti. Kad su Allah subhanahu wa ta'ala dozvolini toliko krivo drumo, znači ko dalaleti, nikad našite rake dženota ne ko pravo drumo. Hem kerava hamdi Allah se su Allah bičagja aminge pegamberi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam sa rahmeti celo svetonge. Ti kari mentaru bidžandi pe, tari tomnina ko svetlo. Taru bidžandi pe ko džandi pe. Tarek lošno hali, lošna situacija bibahtalo životu, kojeg pošukar životu, pošukar hali, ko dunjolukam ko ahireti, ako i kereme ko dujbukja. U prvo to na Kur'ani, hem udite usunite pegamberi suru Muhammedi suru sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh saib halenge penenge. O Allah te mukil po rahmeti upro amen, te dala min svako khairi, te kilal kabuli samari šuže delija, amor posti su kirgan ko masek Ramazani. Moj ne Allah subhanahu wa ta'ala te ovataru u takvađije. Inša Allah i Rabbil Alamin kirgana men teresa amoru cili, hem tiro cili ya Rabbi so tu amengi pishingan. So se tu va kirgana amengi ya Allah ko Kur'ani ki surat al-Baqara ko ajeti šeloh teri šutrin o tu men so pakjana. Propišimo i tu menge oposti, sa su ne propišimo angleder e plemenge. So se te ova bogobojesna robija. Te dubina takva. Inšallah ya Rabbil Alamin keramen uvek te ova taru bogobojesna taru muttaqin. Pralalen hamdi hem zafala keraya Allah subhanahu wa ta'ala su muklamen jivde ko masek Ramazani. Hamdi hem zafala trebala te keraya Allah su ov dozvolingamenge te postina ko masek Ramazani. Hamdi hem zafala keraya Allah subhanahu wa ta'ala su muguchingamenge, dingamenge u šajsarin. U divesa ko masek Ramazani te postina, taj kurakja ko namazi te biša. Kurakja Kur'ani te čitina. Kurakja sadake te da. Kurakja dua te kira Allah subhanahu wa ta'ala. Hamdi hem bari zahfala mora te kira Allah subhanahu wa ta'ala so ov dozvolingamenge sa akala šukar delija. So ov dingamenge šajsarin za sa akala šuže ameli hem delija so kirgamne ko masek Ramazani. Elhamdulillahi so Allah subhanahu wa ta'ala mogućingamenge svako amendar te hulak je diya medresa su ikini pe Ramazan. Hem elhamdulillah so Allah subhanahu wa ta'ala mogućingamenge tiklovata rediya medresa inša Allah diplomaya. Savi diploma diya? Takva, bogobojasnost. Inša Allah sari ne amen iklamta rediya medresa Ramazani hem amen sa adiya diploma takva su ikini pe ko arapsko bogobojasnost. Pralalen o dva muslimani su mangela Allah iskreno kalbe. Su mangela pegamberi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam iskreno kalbe. Su mangela o manglo gosti sallallahu alaihi se samo ek puti ko beriš. Kastar kira lafi taro masek Ramazani. Koji tu mender mangela dali goste o masek Ramazani, a kanata me tužno, žalosno su dva gost giringa gelopese.
Hem samo palek berish ka valla mingi panek puti. Ka irini pe inshallah panek berish. Molnio Allah subhanahu wa ta'ala te resela te kirel te resao masek Ramazani panek puti hem but Ramazani ko amaro životo hem te dela mingi shaysarin but shuje deli amele te kira ko amaro životo dok iriname ko Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pralali na masek Ramazani nakla. Gelo pese. Avdivet o starto Shawwal. Amina makana ko masek Shawwal. Advatano dešto masek ko islamsko kalendari. Avdive inam ko starto Shawwal mu prav mi pen. Akana ek pučive o masek nakla. E dali mo prav isto tiro ibadeti akana nakla. Dali akana so Ramazani gelo pese. Isto akana to ibadeti da gelo pese. Znači, ako gelo Ramazani, hem isto to namazi gelo, hem isto to posti gelo, hem isto to čitibe Kur'ani gelo, hem ti doa geli, hem ti sadaka geli, sad vaći gen isto ko kraju. A kana umasek o Ramazani, tano umasek Kur'ane sor. Poznam to amigo umasek Ramazani. Šahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah vakir ki surat al-Baqara. Šilo ovto dishu štarto ajeti. O masek Ramazani, tano dvo masek, o Allah so objavingja o Kur'ani koda masek. Odresi vikini pa šahru Kur'an. Ali te pučavto nešto. O masek Ramazani gelo akana. E da li to akana o Kur'ani soisitu, čivele pakjarele ko čaršafi, hem garavele ko gredenco, ko regali? Akana da li isto to ibadeti da agar? Pakjarele ko čaršafi, hem čivele ko gredenco. Ele ko šefoneri na žnakaj. Hem ačikire yek berš, dok te ovo masek Ramazani, da bi tu tebe bogobojasno robe Alese. Da bi tu tebe pokorno Alese. Da li tu nastavi nejato pokornost akana? Da li tu inan panda, dajle pokorno Alese, da li na? Omo pral, da li tu akana ka ačikare yek berš, dok te utke Ramazani, pa teja panek put ki camiye. Ko Ramazani maşallah kergan teravih namazi. Adva dobrovoljno namazi, ne farzin, ne obaveza adva. Ama inan ne spreman teja skoro svaku diveki teravija ki camiye emoti namazi te kere. A da li to akana gotovo na džaviši ki camiye? Pošto ne Ramazani akana? Hem isto da subhanallah Kur'ani ko masek Ramazani šaj čitingenli. Ako su nas čitine arapsko primjer, lelam prevod, srpsko, makedonsko, čibano, nemačko, bilo savi čiptu džanela, bosanski, lelanim čitingen. A u Ramazani nakla, gotovo, na najviše čitibe Kur'ani. Eli da li tu inan Allah muslimanija primjer? So akana, kit nakla u Ramazani, arakelen samo ki džuma ki džamija. Samo petak tani ki džamija. Ako avera divena dikelen više ki džamija. Hem da li nam tutar Allah muslimanija, kad gelo Ramazani, znači ti ne najviše Kur'ani. Osim petak, kad čitini pe surat al-Kahf i dešo v toto sura ko Kur'ani. I nantar Allah muslimanija. Hem da li tu i nantar Allah muslimanija, so kad naklao Ramazani, a kalao do jakja, dike napisa levo desno ki ulica. Da li tu te la keret te jakja. Sad so kad gjani neko Ramazani, kad nan je postači, te reja kjana dikle svugde. So se tu, naštipeti di kabli, postači me avde pustinava. Oni te kiril kabuli mo postišaj, ka pagav mo posti, ka našalav mi nagrada. Da li tu akana dajle tele kerete akja, ki ulica, kana baš ko nilaj akana. Akana nilaj, amin ki Europa, bilo kaj ti živini subhanallah kakva svetu, muršengi parova akana. Morati sikagante akja, te dui akja, ko masek Ramazani, tele te diken. Da li tu akana dajle ka dike tele, ako su naklao Ramazani, da li tu vakiriyat ka, naklao Ramazani akana, hai dik sar mange. Ha pi živin sa svaki na Rama. Eli savo muslimani, savo tipi muslimani tu inan. Savi vrsta muslimani tu inan. Hem prav, mangao ti počavte me nešto. Koji tu mendar, ka kiril ki ek firma, trijanda dive buti, hem ko krajo bizo plata. Ništa na dobine, ka kirja savki buti.
Că dia firma tu pale? Niket na ne te javi shoduri. Hem tu option te jane angleder că tu ne dubine plata, tu niket na ne te khove koja dia buti, că dia firma i buti te kere. Niket. Ni tu ni me. Svako amendar, ket kere la buti, ket mučini pe, mangela te dubini nagrada, su mangela te dubini pi plata. E sarșa că na tu ket na kerea buti ke firma za jabe, ha? Sarya kana tiri ibadete ko Ramazani. Mangeli to Allah subhanahu wa ta'ala te kiril kabuli to namazi so kirgan ko masek Ramazani. Mangeli Allah te kiril kabuli to posti so kirgan ko masek Ramazani so postingan. Dani na manget kirat vaza jabe? Za ništo? Na manget dubini nagrada za adava ibadeti so kirgan ko masek Ramazani? Sigurno. Mehem tu. Amin dujine manget to nagradimo. Niko amin da na manget tu mučini pe za jabe. Agya dalina. Akana dali mangiate jane dali isi tu interes mangiali te jane dari Allah subhanahu wa ta'ala priznanja to ibadeti dali Allah kerja kabuli tiro ibadeti ko masek Ramazani na mangiate jane dali Allah kerja kabuli to posti to namazi to zekati hem ti sadaka hem ti doa to čitave Qur'ani hem sawa vera shukar delia shukar amilia sukigan ko masek Ramazani na mangiate jane Sigurno mangiate jane. Svako mendar mangila dvati jane. Ali, o mopral, dawato ki jawapi. Name, o salafu salih vakerena mengine. Vakerena. Jek znako, kajo Allah subhanahu wa ta'ala priznanja tiro ibadeti. Priznanja ker ga kabuli tiro ibadeti. Savo znako tano adva? Ako tu, Paulo masek Ramazani, nastavineja tire ibadeteja, tegani adava jek znako tuke kajo Allah alhamdulillah ker ja kabuli to ibadeti. Ali ako inan tutar odla muslimanija so palo Ramazani muke na kraju po ibadeti. Na nastavine na više. Na ne više namazi, na ne više posti, na ne više čitibe Kur'an, na ne više sadaka. Sar te pene adva Kur'ani so pakerelne ko čaršafi čvenele ko kredenco, a gyar tiru ibadeti isto. Čivele ko kredenco a jikire ek berš. A savko muslimanina? Ako i nena savko muslimani. Ako tu Paulo masek Ramazani, čivejate peneto ibadeti isto ko kraju, sad su čivea Kur'ani ko kraju, te džane, šejo Allah na prifatinga, tiro ibadeti. Kabuli na kirga tiro posti, šeja na kirga da. Znači, subhanallah, niko na mangela minete kiril butike ek firma za džabe. Mangea tu te mučinetu, dive hem rat. Tu svako dve postingan, mašallah, hem korakja. Orakya tu, maşallah, teravih namazı kirgan. Şey gelen ki camiye subhanallah. Muçingan tu dive hemrat. Mangele advaz acabete o. Na mangele Allah te kiril kabuli tire delya su kirgan. Na mangele Allah te nagradini tu zadava. Kudin lokon ku ahireti. Esar shaitu akana mopral. Su sinan tu tara Allah prala pena. Su palo Ramazani na nastavinena ibadete. Na ne više pokune Allah se sar suine ko Ramazani. Su se agerte o. Su se ti izgubine adava subhanallah. Su se ti mučinitu za džabe mopral. Ma ova gjer mi pe mopral. Hem mate ove tutara odla muslimanija su tene ramazanska muslimanija. Nažalost, vi kenelin ramazanska muslimanija. On sukerina ka su božavinena. Allah je dali Ramazane. Te džanin odla muslimanija su samo ta nepokorne Allah je ko Ramazani, a taman na klao Ramazani gotovo lengro pokornost. Djelo. Či geli ko kraju, saro Kur'ani su čivine ko kraju. Odla tane robija Ramazane se. Na ne tane robija Allah se. Subhanallah. Su se. O Allahi tano el hayyu el qayyum, alladhi la yamut. O Allahi tano u živdo su uvijek tano večno, uvijek otetano. Na ne li kraj, saro Ramazani. U Ramazani je volem djela, u devil na djela, u devil uvijek ote. O Allah uvijek ote, a čola. Ako se gelo u Ramazani, tu morate nastaviti ibadete. Tu mora dajli tebe pokune Allah se, ne samo ko Ramazani. Odole se, od ova pral, odija pen akana. Sušunenama akana. Šajtunjan tar odija pen, tar odva pral, umo pral mi pen. Su palo Ramazani, gotovo. Te peni irinea te devle se u dumo. Gilani neki džamija ko Ramazani, akana na džaje viški džamija.
Dingjani ne Kur'ani kana na çitine bir şey Kur'ani. Dingjani ne sadaka kana na dev şey sadaka. Sose pa Ramazani na klave gelop se Ramazan. Mate vegar. Wala te arake men to asaf ke robia. Mora mente nastavina amar ibadete. Sose amen kujam ki ek medresa. Ramazan ek medresa ek škola. Oti siklove tu. Pokune Allah se to svaku dive subhanallah. Oti amen namene komasek Ramazani svaku dive pokune Allah se subhanallah. Dive hemrat. Ko dive inamine pokune Allah se. Plus ki rat isto dobrovoljno delje kirgam subhanallah. Obaveze Allah se kirgam. Hem na samo advana stupiringam, nego dajle kirgam amen dar kor kuri dobrovoljno delje subhanallah. Najšižu pokornost Allah se kirgam. Znači, ako tu Palo Ramazani, znači ne nastavi netiri ibadete, nego činave tu ibadeti, te džane tu na dobingana de diploma. Tu klientari medresa Ramazani, bizo te dobine diploma. Morate ponovine o Ramazani, adija medresa. Pa nek poti morate čaki škola, da bi te dobine adija diploma. Savi diploma, susta kirava melafi. Diploma takva. Diploma bogobojasnost. Koji iskreno kalbe postinge Allah subhanahu wa ta'ala. Hatiri Allah se, wallahi od dva manuš, od dva prav musliman, od dva pen muslimanka, kad dobini pese adva diploma bogobojasnost. Takva. Hem koji sila de diploma, ka nastavini pri ibadeti palo Ramazani. Na niti činavi po ibadeti palo Ramazani. Hem džan, ako tu činavjan to ibadeti, tu na dobingena de diploma. Pa nek poti mora te ponovinija odija škola, medresa Ramazani. Hem vakigum tu menge dobinija diploma takva. Takva ko dosta derse mire vakirgum. Hem inşallah dosta pala lele adla lafiya hem pamtingelin inşallah. Ali me pa nek poti ka vakiraftu menge. Omo prav, omi pen. Džanjali tu uopšte su značini adva lafi takva ko Kur'ani. Hem adva to najglavno cili su se amenu muslimani morate postina. Takva avolataro arabsko lafi viqaja. Viqaja značini zaštita. Dobra, kana mesar muslimani sostav mora imeti zaštiti nama. U islamstvu učenjaka lakinena el viqajatu min ghadabillahi wa azabihi bi fi'li al-ma'murat wa terki al-manhiyat. Mora ek muslimani svako amendar dive hemrat, na samo ko Ramazani, te rodil se zaštita, tari holi Allah esre. Plus, tari kazna ko grobo, hem ko jevmil qiyama, tari kazna ko jehennemi. Mora menti zaštiti namen. Te roda spas tar Allah subhanahu wa ta'ala. Dobra, kana sar še te roda mangi me spas. Mangetu tebe ko katrani? Nikoj amender. Mangetu ove kaznimo ko grobo? Nikoj amender. Mangetu tebe fordimo ko cehennem? Nikoj ne mangela amender. Dobro, sar še te zaštitinetu. So morate kera? Duibu kja morate kera ma plami pen. Bakirina اتخاذ الوقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات. Devlet ki zaštita duje bu kensa tekere odova o Allah sunnari dingat ke tekere. Plus o duytu decidetu o dolesar o Allah su zabrengat ke tekere. O Şeyh Şa'ravi ekbaru alimi sunakla dünya Allah te bu tumku rahmet proleste vakirga duy butlu kelafya. Sadece şete pamtina. Vakirga if'al ve la tef'al. Panek poti upralas mangenet isklan arabski. If'al ve la tef'al. Ker hem makir. Esute kerav o nared be Allah eser. Sutena kerav o haramija. Butlo ko principi. Tako mu prav je glavno principi kao rodini islam. A kada vas iklam ko masek Ramazani, dole se vikini pe i o masek Ramazani medresa vakiri pe aso masek Ramazani. Amin siklovaja takva te olamen. Hemo pejgamberi sallallahu vakiri et takva ha huna. O takvaluku akatetano. Kaj? Ko kalbi, ko srce mu prav. Našite ovo to čisto kalbi, sar su vakiri na but amare Roma. I sima, glavno te ovo to čisto kalbi. Na kerava namazi. Ama glavno te votu šižo srce, čisto srce. Mena košava nikas, mena grišinava nikas. Pa postingali ko Ramazan? Na, be na postigiju. Pa sus na postigiju. Pa čisto sima čisto kalbi. Dikjali akva komšemiru, a savki brada isile. A kija ki šamija, a dikjali na nežin šiže ponaševe. Sovredini linga akva namazi, akva
Ramazani so kerine. Şunaya sav ki Allah edenle şunaya. Şunaya. Sar şayad va manuş. Suna kerila naret be Allah eseri. Hem so kerila o haram je, nacidel petara haram je. Akva našite vole šužo čisto kalbi. Niket. Dok ov na kerila kala dujbukja. Ov ako na kerila od uvaso Allah naredingeli se te kerila. Plus cidel petaro haram je, taro granice Allah eseri. Tegani tu isi tu takva. Isi tu bogobojasnost. Bogobojasno roba inan. Hem plus isi tu šukar kalbi, hem čisto kalbi. Hem suva kirja mingi o Ali radijallahu anhu. Pučle Alija, ja Ali. Va kirja mingi soj takva. O Ali radijallahu anhu va kirja bučuži definicija. Va kirja štar bukja. Va kiri et takva. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الله أكبر صلى الله فيها. شنو شكرك أنا. وكيلو إمام علي رضي الله عنه. تقوى значini bogobojasnost. Tu inam bogobojstvo ruba ko kire štar bukja. Sebe Allah štar bukja. الخوف من الجليل. Te daratar Allah subhanahu wa ta'ala. Hem palo adava te kere bukjaya te ane ki praksa i od vas so Allah objavim ga. Znači u Kur'ani mu sunneti te neki praksa. Dive hem rad, ne samo u Ramazani. Plus, te ove zadovoljno, radosno odoleo Allah sudingatu. A dija nafaka, dva riske Allah sudingatu ke. Ovo zadovoljno, radosno odoleo. O štarto vakiri wal isti'dadu li yawm ar-rahil. Začinite spreminetu odole dive se, ket kairinetu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pa nek puti ko vakira. Štar bukja o Ali vakirga, radijallahu anhu, so značini takva, bogobojasnost. Ako daraje ta rodovel, ako aneja o Kur'ani te u sunetiki praksa, ako ne nadolja zadovoljno so Allah dingjatu, sa rizqi, hem nafaka, hem spreminetu za umeribe. Ako kirja kalla štar bukja mo plami pen, tega ne tu inam bogobojasno. Tega ne tu i sito šukar kalbi, šukar srce. Ako na kegena kalla bukja, nikad našite vodu šukar kalbi. Šužo čisto srce, nikad. Mora kalla di bukja te kere. Mora te ve pokone Allah ese, hem te cidetu taro te kere odova Allah so naredingjatke te kere, taj te cidetu dur taro harame devlesere. Tega ni tu kove taro odla so pobodinge. Kodune lokem ko ahireti, omo pralu mi pen. Hem adla duj bukja, svako dve ko Ramazan je kergjan. Svako dve pustingjan. Hem svako dve cidingjan tu taro haramija. Onda kergjan adla duj bukja. Plus korkori tutar, korakya hem şey ko divesa dingen sadaka çi dingen Kur'ani kirgen namazi salatu tahajjud qiyamul leyl noçi namaz şey kirgen subhanallah. Znači tu nani robe alesro ko dive hem kirat subhanallah. Nasiklenat va Ramazani. Znači yakala dibukya svako dive ko Ramazani kirgen. Odresko kreo vetar bogobojasno robije subhanallah. Znači omo pral omi pen o masek Ramazani yek masek so avela hem jala. Ali o Allah je uđivdo, od vas u ačola, večno tano Allah subhanahu wa ta'ala. Nikad na ne kraj. Sako kod dunja luki si kraj, osim Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-awwal wal-akhir. Ovi tano prvo ima posljedno, subhanallah. Odole se, ovna džala, ova čola, a da se to ibadeti nastavili. Mate činave to ibadeti, akana samo su naklao Ramazani, ili ne tu živine sar anje dero Ramazani. Mate ove agar mo plami pen. Na vallahi o Ramazani agar na sikave mingi. O Allah agar na mangilate ove tu. Mangilate ove bogobojasno robe alese. O Allah tu ke škari pe mangila. Ko dine lukam ko ahireti. O Allah tu ke dženeti mangila. O Allah mangila tu ke tu dive hemrate zaštitine tu. Tari džehenneme sirija. Na samo ko Ramazani. Diken yek sahaba Sufyan ibn Abdillahi al-Thaqafiyu, Allah ko peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Hem vakir gelirse, Ya Resulallah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أكبا حديثي برنسموكو مسلم. كي Sufyan ibn Abdillahi al-Thaqafi aluku peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hem puçlale vakir gelse ya Resulallah vakir mange nešto taru islam so tutar avere naštite pučav vakir mange vakir peygamberi se duj lafija
Shunin shukara kana. Subakiro pegamberi lese. Akwana ne samo lese nasihati na. Akwana nasihati lese hem mange hem tuke. O mopral mi pen. Vaki yali so pegamberi. Qul amantu billah. Vakir mevorina wako devel. Pakja wako Allah. Thumma istaqim. Posle aço stabilno ko adva di rumu. Tu kad vakire qul amantu billah. Što znači ne adva? Kad vakire šehadet su vakire eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah. Mesudučinava ke tar vallahi aver devolnane. Plus vedučinava kao Muhammed ili sr poslanik otano. Dostali tu sar muslimani umo prasu šajbi kinetu Muhammed. Umi pensu šajbi kinetu Fatima, Aisha, ili Ruqayya, ili Zeynep. Asaf ki şujiyana vay situmen. Muslimani aynen. Ali namazı ne kirele panç vaktiya. Sadak zekati ne dele. Subhanallah. Hacılık ne kirele. Cedu ke boşu karte ced ke ko Malediven, eli ko Koranipe, eli ko avra od moria, mesto te kede pare za hacılıku. Hacılıku, ket kao ma pinda berş, kam isnav ko hacılıku. Ka kiram merome Allah fiteş parina za hacılıku. A sustena cetu akana ketinam bişu panç berş, trianda berş. İnan deş berş ko brako mu pral şey. Deşu panç biş berş ko brako. Isi tu şey saranda berş, apanda na misine hacılıku tekere. A živine ki Europa pari situ. Allah te ara kemet arada. Tu mora tekere obaveze Allah eseri. Tu mora tebe bogobojasna Allah eseri subhanallah. Znači, u pegamberi vakiri ket vakire o šehadeti. Morate ana adva Allahi o šehadeti ki praksa te ana. Na ne dovoljno te čutke i vera ko srce, ko kalbi o šehadeti. Veri na ko devel, a kirja namazi? Namo prav. Sarme na kirja namazi? Pustineli? Namo prav. Zekati deli? Namo prav. Hacılık ke kirjali? Namo prav. Savo muslimani nan subhanallah. Nisavi obaveza aleseri kirja, a vakirjat ke muslimani subhanallah. Nadarali taru devo subhanallah. Nadarali tari jak subhanallah. Tari kazna ko grobo subhanallah. Kubur puti amare prala pena rovena peda denge diake, papose, babake. Su se on mule bizo namazi. Mule bizo posti. Mule bizo hacılıku. A kana počminja te rove? Pa su snarun gyan lese ko životo. Su snarun gyan angud leste bakir. Yan omo dat ker namazi be. Omi daj ker namazi. Omo pral ker namazi. Omi pen. Omo kako. Omo bratučeti, omi bratučetka. Ako mulana ger, teško kovo tuke. Kergan li ger. So vredinu tuke te a svako grobo, ke trove ako grobo. Rov angoleste. Angoleste kot živdotano. Teril pouka tar te lafija. Hem te sprimini pe teril zaštita va kergan trebela tela tar Allah subhanahu wa ta'ala, tar lesri huli. Hem tar jak ecene mesri. Hem tari kazna ko grobo. Никой нам ангела мира трябва казнимо. Никой нам ангела те живини лошно бивахтало живото. Морате арекето му пранипе. Морате наставинето ибадети. Назначени о Рамазани со накла, а кана то намаз исто накла. Хем то пости, хем то шукар деля тери шукар деля, то ибадети исто гелопе се накла. Мате вагер му пранипе. Значи баш акана tu ke vakireo šehadeti, o tu mo prav musliman, mi pen muslimanka, soverenija ko Allah, vakireo šehadeti. I ke tu stabilno ko drume Allah esoro, ko sirat al mustaqim, ko pravo drume del esoro. Stabilno džite mere, o mo pravo mi pen, baš palo Ramazani, akana, morate nastaviti to ibadeti. Morate açeve stabilno ko adva drumu, sose. Nalio pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakiri, ide ja'a Ramadan, kitablo Ramazani. Futihat abwabul cennet. Udara cennete sri pravgevene. Tay udara cehenneme sri. Ve guliqat abwabun nar. Ve suffidetiş şeyatin. Pandleo beno şeytaniye. Akit naklao Ramazani. Sovodle şeytaninca. Vallahi slobodin lentara atlalancija. Su znači namen kakava. Ke tu pire ki ulica. Dikeo tek manuš. Isile but jako strašno džukeo. Коlanco. Taman mu kladva manush adle jukere. So ka kere tu? Ka prasta karaše. A gledalina kadara toradva jukeo. Te na kitsini tu. Wallahi kana slobodni gej šejtane. Plus olesri vojska. I palo kase prastana, palo tute, palo mande. O šejtani akana nam klatu rahati. Mo pra muslima mi pen muslimanka.
So reslan bare derece ko Ramazani. So pergan tu imani punjači, Ramazani, pergan tu imani. Pergan ti vera, znači, poja koji nam ki vera kana. Hem popaše ko Allah subhanahu wa ta'ala, po šukara usitinja to kana. So se kirgan bare šuje delja, šuje amelja. Ko masek Ramazani. A kana o šetan evla kirala tu baya buti. Hem mansa buti. Na mangelo, na nezadovoljno vodolja. So reslan tu bare uče derece tana ko Allah subhanahu wa ta'ala. Stepene. O mangel te pagil sadava. Te unuštini sadava. O mangel te tu dur taro Allah. Na tebe paše. Kad kire ibadeti šuje delja. Postineja, namazi kireja, dua kireja, čitibe Kur'ani, sadaka deja. A ve popaše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kad kire haram je, dura kireja tu taro devil. Hem tu ne tebe šukar andrav. Nas ne te usitin te šukar. Taman kireja namazi. Taman kireja postineja. Taman čitine Kur'ani, sadaka deja. Sadla šuje amelja. Sovela. Usitinja tu po šukar. A gel danina. Svako amender su akana pustinja ko masek Ramazani. Namazi kirgya. Sakla şuje delya. Sara sütingen amen. Sara sütingen tu hemme. Wallahi amen sütingen min şukar. O delisi tužna inam su masek gelo pese. O masek taro hayri gelo. Na kere više od borom hayri sasu kirgya mene ko masek Ramazani akana. O delisi mopral. Arak tu taro šetani akana. Sasu daraya taro jukel su mukel pe taro lansa akana. Arak tu taro šetani. So isto Allah uslobodin gelen taro Allah'lan se. Na ne više panlo. O delisa arak tut o mopral o mi pen. Znači su se u šetani la'natullahi alejhi mangila tekere obratno. O Allah ya menge vakiri takvaciyeti ova. Tekere odava Allah su naredin gamenge tekerali adava. Hem tecidamen duru dolestar so Allah zabran gamenge. O šetani obratno mangila tekere amen. Mangila tecidamen taro obaveze. Hem tekere odava su harami. Odava o šetani vesvese šupkini tuke. Vesvese kerila tuke. Znači, podržini tut ko harami. Hem podržini tu ko odva tene ove bogobojasno robojale se. Ovcidelo tu taro bogobojasnost. Ovcidelo tu taro te ove pokornost Allah se. Odole se omopral, omi pen. Ike tu stabilno ko adva drumo, ko pravo drumo so ingariti ko dženetel firdaus al-a'la. Tu akana probingan, o kusingan, o imani. O gudlipa, taro imani, tu o kusingan ko masek Ramazani. Hem o gudlipa taro ibadeti, taro pokornost Allah se, o kusingan tu ko masek Ramazani. E su se akana palo Ramazani te činave sakva škaripe. Su se ne nastavine. Mačo mu pravni pen. Nastavino šukar bukja, o šukar dele so kirgjanne. Ko masek Ramazani, akana daile kirglen. Su se o Allah narodila tuta samo ko masek Ramazani tu ve pokorne Allah se. Na. Masek Ramazani yek masek. Taro deşuduy masekiya. Açile mengi deşuyek masekiya. Su znači ne adva te nova pokorne Allah se ko akla deşuyek masekiya? Doh. Mora isto te nastavine to ibadeti Allah se. Ko o avera deşuyek masekiya isto mora to ve. Te dike te probine te pokušine te ove sar ko Ramazani. Sar su nanne robo Allah se ko Ramazani nastavin ko o deşuyek masekiya su avera palo masek Ramazani mu pravmi pen. Akva mange vakirava hem tuke vakirava. Hem o Allah subhanahu wa ta'ala vakiriya menge ko ki surat al-Hijr ki deşu pançtu sura ko ayeti deşuyina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتي اليقين Hem kerto ibadeti tire gospodare se dok avala tu ke o meribe. Subhanallah. Wala na keri kerto ibadeti samo ko Ramazani. Hem palo Ramazani aji kerek berš. Hem poste daile kerto ibadeti. Na. Wala kiri hatta ya'tiyeke al-yaqin. Dok avala tu ke o meribe. Svako dive. Taman isitu ratko to telo. So pirela. Taman dišinea. Taman inan živdo banda, svako dve mora tebe pokorne Allah se. Ne samo ko Ramazani mu pravmi pen. Nastavim to ibadeti. Mačinav to ibadeti palo masek Ramazani. Hem isto da mora amenge wallahi. Baki yum. Sigurno 100% taro od la muslimanija so kalbeja vileja postingi akva masek Ramazani.
Wallahi kusingea kava gudlipe taro masik Ramazani, taro ibadeti, hem taro imani, hem olenge, depene u ibadeti, sar droga uli. So sva kira sar droga subhanallah. O drogirashi, biz o droga naštite živini kaderingo, a gerdalina. O drogirashi, svako deve trebalo sedja droga telala. Ako tu ki agar ibadeti ulo, i našti biz o ibadeti subhanallah, depene sar droga mangi ulo. Svako dve mange potrebno akva ibadeti. Ako na kjegum ibadeti, rahati me najnum. Morate u svako dve pokornosti Allah se. Mora svako dve me pokorne Allah se te u Tega ni me osjeti nama rahati šukar mange. Ako tano agar, wallahi tu ko vetar odla muslimanija, soka nastavi nem po ibadeti. Ako su na klape so Ramazani, me dajlinum muslimani, me dajlinum jek roba Allah sur. Me nastavi namir ibadeti. Agar tu hem mete ovam uprav. Deva mange savet hem tu ke dava isto saveti. Hem şunu Allah subhanahu wa ta'ala suva keremengi isto ki surete Nahl ki deşi şoftu sura. Valla vakiri Men amila salihan min zekarin aw unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyibeh وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allahu Akbar savuşucu ayeti. Vallahi akva treba man hem tu ke motivacija te del subhanallah. Subakiri shun subakiri tiro gospodari. Vakiri koji kirela šuje amelija, šuje delija. Bilo da li murš ili džuvli. Hem tano vedniko وهو مؤمن so uvala wala soka del tu mofra soka del mangem tuke ako kere šuje delija heminam vednikija felenuhyiyennehu hayatan tayyiba Allahu akbar kad dali se šujo životu haya yek šujo hayati hemso advazačini ko dunia loko wala ko dunia loko kad dali šujo bahtalo životu namagete u tu bahtalo životu svako amendar adale se ker šuje delija hem berin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem plus, načelo, o ayeti dajle jala. O Allah vakiri. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allahu akbar. Taj, kad dalenge nagrada za odla delija amelija sokerge, najšiže nagradaja. Subhanallah. Baš i od vas sokerge. Allahu akbar, subhanallah. Savoš ro lafi Allah isra. Savi motivacija delo Allah tuke mange umu mi pen. Odele se nastavim tu ibadeti palo Ramazani. Ma čaftiri ibadete, ma čaftu ibadeti. Umu prav, mi pen. Mangeliti u to šižo životu. Sumisnije, sarkovo to životu šižo. Amen. Samo kovala men šižo životu. Ako i nam pokonala se. Ako tu umu prav, mi pen. Mangea te ove korkure Allahe, kit kerea namazi. Te na dikel tu svako aver. Ako tu mangea te ove korkure Allahe, kit čitinea Kur'ani. Te na dikel tu niko. Samo tu emo Allah korkuri. Samo tu em tiro gospodari. Ako tu mangea kit kerea doa, samo te ove korkuri tire gospodareja. Privatna audiencija te votu tire gospodareja. A na ti dikel tu aver kit kerea delija, sar su na mangea ti dikel tu nikoj kit kerea harami. La jaya te kere harami, ema verte dikel tu ket kere adva harami. Agar dalina? Agar da tu la jaya ket kere ibadeti. A verte dikel tu. So se tu na mangea te vetaro odla so isilen riye zančini mangela o averate dikelne. Tu isi tu iskreno ibadeti. Iskrenosti si tu ko kalbi. Mangea ket kere namazi, samo tu em tiro gospodari zajedno tove. Ket čitina Kur'ani, samo tu em tiro gospodari zajedno tove. Hem doa ket kere. Hem sadaka na vakeria ko javno svako ne so deja kase deja hem na ženao so čalumina fordel dole na tu deja desneja dobor so kuborti levo vas na džanela kozum dingjan. A garinan iskreno wallahi tu kao tu najšižo životu. Ali ako tu misli šižo životu kao tu hem tu svako deve samo misli ne ko pare, ko barvali pe, te ove nađena najbaro manuš, poznato manuš tebe ko dunja loko, o nardu dikeo zadovoljstvo i nardungo radvaro deko te životu. Dikeo te votu najšižo ker
najshuži romni, najshuži vorda, najshuži čave. Samo dva tuke ki godi. Dive hemrat. Para, biznis. Samo dunya loku tuke ki godi. Mislim, najshuži životu kalvotu? Na, wallahi, nein. Nein, to volta ger. Tu samo kalvotu šuje momentija. Radosno momentija kalvotu. Taman kingan tuke adava ker, kalve radosno, geldi. Pa o 5 berž kalve, a dobor pali kalčeve zadovoljno, radosno, pa o 10 berž, 5 berž. Žiningan najšuje džuvla. Lilian Romni. Pa o 10 berž. Palim kalve, isto kalve zadovoljno, radosno, sa sunjene ko prvo dive, ki prvo rad. Ket kalve tuke adva vorda. Pa o 10 berž, pali ka mangi adva vorda, sa manglane ko prvo dive? Ne. Agero dunya loko. Sasu isito ko dunya loko. Samo hari momenti je tuke adva anela radost loko, a palo adva na nete kelote više zadovoljno, radosno. Ibadeti dive hemrat, kak je to zadovoljno. Rahat loko kao sutine, ko kalbi, wallahi suni se avere bukja šajte, a ne akva radost loko ko tiro kalbi andre. Samo ko pokornosti alesar. Odeli se dik, te ove pokorne alese, hem da palo Ramazani, na samo ko Ramazani. Omo prav, i medresa Ramazani si kavja mangi hem tuke, hem i pen, svaku divete ova pokorne alese. Tuko Ramazani, maša Allah, ko dive, tu šungjan te devlesre lafja, postingjan, harami nakerjan, tijak nadiklar lijevo desno. I ciringjan to taro haramija, celo dive, plus kirat, i nani nespremno dobrovoljno deljati kere, i nani nespremno namaziti kere, sunaneta ne obaveza. Teravi namazi nane obaveza, a davai nani nespremno te kere. Plus čitingan Kur'ani, plus šediklan tuke dersija, plus dingan sadaka. Maşallah savešuže amilja kirgan ko masak Ramazani. So se ke gana dava? O Allah, mukla po rahmeti bratute. Müçayyat ke masak Ramazani. Panlai şeytani kolansiya. Te ne zani sinil tutar ibadeti. Nein, inan nestabilno maşallah ko masak Ramazani. Kirgan šuže delija, šuže amilja. Dibe hemrat, subhanallah. Nastavim palo masak Ramazani. Ma čovtire šuže delenca. Ma čovtire pokonosteja Allah Isus kerere. Su inane pokono ko Ramazani. Nastavim isto palo Ramazani. Su se tu akana ko masak Ramazani kirgan šuže delija, hem tiri veze Allah'a poja ko uli. Pošuži uli. A dia veza o šetani maga te pagela, te činela dia veza. Ma dozvolino o šetani te činela tutar. A dia šuži veza su akana isito je Allah'a. Svako divina ne pamlo devleja, akana nastavin, ma açavto ibadeti akana. Samo su naklao Ramazani, omo pral, omi pen. Hem pučao to akana. Sari to hali, tire gospodarel akana. Sari tiri veza devleja akana. Sari tana to imani. Nane tana akana pošukar. Nane to imani, tiri baterija te pena. Na perganla dile ponjače. Komasek Ramazani nane perdiye kana. Na ustinat şukar rahati. Pošto kirgan sa kala şuje deliya. Pa şey inan ko Allah subhanahu taala. Ondak dik dive hemrat akiya şuje veza suicisto akana devleya te açola dia veza. Hem te volda poyako. Adva ako adia baterija so perganla imaneya. Ma dozulin adia baterija te čučol. Na ikela perdi. Daile nastavim šuže delenca, šuže amelenca, da bi dva imanja dia baterije uvek perdi. Uvek perdite aço. Dok avula pa nek Ramazani, te še pa na yek poti te pere, ti baterija imani. Umu pral, umi pen. Te pučavto nešto kana, agar ka panahari ka završina o ders inšallah. Tu inan nespremno trijanda divete pustine. Svako dive, trijanda dive, yek palo yek dive, subhanallah, inan nespremno. Na štiri akana palo masak Ramazani. Samo 3 dive svako masak te postine. Butli adava. Tu i ne tu šajsarin 39 te postine. Na štiri akana svako masek po 3 dive. Butli adava. Na ne butakava. Susete na kere adava. O Abu Huraira radijallahu prenosimia minge ke o pegamberi vakiri. Nasahani Khalili o miro amal dingyama ek nasihati vakiro Abu Huraira. 3 bukja vakirgate kira. Vakirgate postinav 3 dive svako masek. Ko parne dive. Save parne dive? Kaj dike misičina perdi. Znači, dešutrinto
deshu shtarto, deshu panjto dive, ku islamsko kalendari, od latrin, postin len. Plus u pejgamberi s.a.v. su najnele nisave haramija, postingja понедолникем четвъртък. Наши туда канат, дайлете наставени пост. O muslimani na postini samo ko Ramazani. O, mo pravi mi fen. Ma mislim, u posti samo din doko Ramazani muslimani se. Na, pegamberi Muhammed si kagamenge, u posti taro najšuže delija, amelija su šete kira ko Islam. Yek dive janigle, shungena dva hadisya, dosta puti ako masek Ramazani, yek dive, so pustinele hatiri Allahese, duryakeri to surati, to lice, eftavardesh berj, inan dur tari cenem sriyak. Su se te na pustinea kana isto palo Ramazani, ponedjeljnik, hem četvrtak, eli ako la trin dive, so avena ko svako masek, kaj so arakaj i mesečina perdi parni. Isto da, subhanallah, inan nespremno ko masek Ramazani, ki džamije teđa, teravija namazi te kere. To netano farzi namazi, obaveza, nego dobrovoljno. Naštijekana te nastavine teđa isto dajle ki džamija. Ako su na ne Ramazani, te kireo 5 vakte namazi našti te kireo teo sabah namazi, pladne namazi, polopladne, akşam namazi hem yatsiya, našti te kireo dva ki džamija. Znači Ramazani gelo na rakema više ki džamija? Na mufamate veya gelmipen. Džakana isto dajle ki džamija. Ako našti, barem kireo 5 vakte namazi. Mamuk adya jako veza. O mopral mi pen, arapsko vikini pe o namazi, صلاة جنس استرا والله ما الله في الصلاة ترى عرفت الله في الصلة جنس نشيني الصلة صلة يكفيزا كونكسيا devlea كوي أدوا مسلماني سكروا 5 vakte namazi isile jako veze Allah'a isile konekcija koji nakirilo 5 vakte namazi čina vjej veze Allah'a ne tu jako veze Allah'a mate ove Allah muslimanija Umu prav sushunema kana, umi pen sushunema suna kereo 5 vakte namazi. Wallahi na vakera ker tuke, na vakera ker te diyake, hatiri Allah'ese kero 5 vakte namazi. Shunte devle, de gospodare mu prav mi pen. Kera adva tuke shukar. Nane mangi shukar, nane te diyake te dese, tuke adva shukar ovala. Вала на trebala dva ibadeti, тук е trebala dva ibadeti. Odele se nastavin ošuže amelije hem baše obaveze palo Ramazani. Mačina palo Ramazani ošukar delija, omo pral umi pen. Bilo da li nam ki buti, bilo da li nam ki škola, bilo da li nam ku fakulteti, ki univerziteti, bilo kaj te oveo namazi mamuk. Kero namazi mu pral mi pen. Isto palo Ramazani. Šaj tu i nane taro la prala pena su svako diveko ramasek Ramazani čitniga Kur'ani. A su se akana naštite čitine Kur'ani? Mopral, mi pen, šun. Ako kodive, pa alo svako namazi taro kala 5 namazi, samo 2 strane taro Kur'ani čitingjan. Če ne su uvala? Ker gena dva svako dive, pa alo 2 masek celo Kur'ani čitingjan leko 2 masek. Khatma ker gyan Kur'ani, subhanallah. Ako čitinava 5 putija, 2 strane ko bor kerala, 10 strane ko dive. 10 strane ko dive, ek vaš džuz, ek hizb ko Kur'ani. Ek vaš džuzi 10 strane, ako čitinava svako dive, palo 2 masek, reslum ek khatma. Khatma Kur'ani palo 2 masek kergim, subhanallah. Buti adva 2 strane, palo ek namaziti čitinava. 5 puti ko dive, nane but. Šajte kiril pe adva. Kjer adva, nastavin umu prav. Niko je amen dar našti. Te ovul pokone Allah'ese, sar su neko masek Ramazani. So se Allah kirgaminge poloko, taro resor rahmeti. Ali mo pral. Tu diklanko Ramazani, kaj tu šajte uvek, bogobojasno robe Allah'ese, saro Allah so mangela tutar. Odolese tu sikagyan korkori tuke, našti mante hovave, tu našti korkori tutte hovave. Diklan korkori, gelan ki camiye. Çitingan Kur'ani. Postingan, dingan sadaka, dingan tu zekati. Adva šajda isto ti kire ketna klava Ramazani. Na ne argumenti. Argumenti protiv tu te ovola adva. Tu diklan kaj šaj adva ti kire ko Ramazani. Odole se da šaj adva ketna klava Ramazani te nastavini. Odole šu kare bukenca. Ma čomu prav mi pena deli šu kare bukenca. Omu prav, o Allah, čistingja to telo andral, plus ti duša hem to srce taro, o haramija so kergjanin.
Së pejgamberi vakiri, men sama Ramadanin imanin wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Koji postingao Ramazani imanea da do gjakeri nagrada e Allah esri, o Allah esri grevja günahia, so kerga o postingja. O dole postea so kergan li 30 dive, që stingjan to telo, të robila që substance ko telo, svako doktori shet vakiri të gjedeva, plus ti dusha andraltaro haramja që stingjan. A kana inan čisto insani u pral. Ma me la kerja dia dusha, ma me la kerja to telo haramen sa kana. Se svako harami me la kerja ti dusha to qalbi. Pejgamberi sene vakiri, ket kergan ek harami, nuk i tet nuk tetun saude, je kali fleka, kali taçka kergan uproto kalbi. Uçarga tiro kalbi je kali taçka. E taçka pro taçka, fleki pro fleki, doko ola to fleki to kalbi skroz kalo, melalo. Mat dozurin asavko kalbi te voltu. Arak tut, arak to srce, sar so arakia to telo tarimel, čistineatu, čistintu ampralti dusha shje amelenca. Ibadetea, endura kertu taro haramia, su o haramia melakerena ti dusha, mate kere haramia. Umu pralu mi pena gjer kazabishinav, avdive inam ko shtartu dive taro masek shawwal. Akva masek, wallahi but rahmet jia tano. Wallahi but rahmet jia. Wallahi namu kila mena gjer. Wallahi janalo ka ameni nam nanea min takati. Kovle muslimani ina. Janelo Allah subhanahu wa ta'ala. Odolese o Allah magela mingi te dil bari nagrada. Namu kila min mazini, namu kila min kurkuri. Dingyama ik bari şansa dingyamengi. Sose vakira vakva. Akva masek shawwal amengi shujo masek sose. O prva 3 dive taro masek shawwal amengi bayrami. Prvo shawwal, duito shawwal, trito shawwal, trin bayramska dive. Ali. Shun o muprav. O Allah mangela tu tiri veza dailete alço jako je Allah ya. O Allah mangela dailete keri shuje delja. Odolese dela tu ke mange motivacija. Suse suvakira mingu pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam prinsimo taro Abu Ayyub al-Ansari ko muslim ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kirja men sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Allahu akbar. Pejgamberi vakira minga kate prinsimo taro Abu Ayyub al-Ansari ko muslim koi tu mendar postinio masek Ramazani hem palo masek Ramazani. Ko masek Shawwal sunam akana samo shov dive. Savi nagrada dobine amufral. Dobine nagrada sarte pene yek celo berç postingyan. Allahu akbar. Postingyan trianda dive gerdalina. Inotke paro, ine paro hari. Şayli tu, eli şayli me. Sarsu postingyan trianda dive. Şay celo berçte postine. Şayli adava. Şayli tu Trishelu shoardesh dive te postine. Našti ni meni tu. Ali o Allah vakiri tu ki nina mangelo Allah tu taradava. O Allah dela tu ki šansa te dubine dia nagrada sar te pene postingan celo berš. Janesar akana ko akva masek Shawwal samo shov dive postin. Dobrovoljno posti. Ka dubine nagrada sar te pene je celo berš postingjan. Svako dive. Allahu akbar. Diken savo gospodari sjemen, subhanallah. E sarša kana neko kapučutu mendar. Savi matematika belki ya. Savi matematika tu mene muslimane naštite giren matematika na canena. Na aç mansaya. Wallah vakil el hasanetu bi 10 emsaliha. Mu pejgamberi ko haver hadisia. I nagrada o Allah yek nagrada nagradinila podeš 30 dive postingam ko mas Ramazani agerli. 30 dive kodesh kubor kerala. Trishel hem shov kodesh kubor kerala. Shov ardesh. Trishel i shov ardesh dive yek bersh. Halilan i matematika. O Allah za 30 dive se postingam ko mas Ramazani dela tu nagrada sa te pene trishel dive postingam. Hem ako postingam akala shov dive ko akala mas Shawwal pana shov ardesh dive. Allahu akbar. Allahu akbar. O mupravum pen. Akva masek Shawwal. Hayri baro mange hem tuke hem šansa bari mange hem tuke. Tena stavinamo ibadeti. So se i tema taro akva dersi ine o masek Ramazani gelo.
Dali to ibadeti isto kana gelo? Mate ove rodila muslimanija um plami pen, nego ovta rodila muslimanija. So ako su nakla masak Ramazani, mero ibadeti na nakla. Me bişamange stabil ko drumu Allah isro. Dok avala o melek el maut el mi dusha. Ya Rabbel alemin. Mate le amari dusha osim sal muslimanija. Ya Rabbel alemin. Kerementaro bogobojesna robija. Ja, Rabbel alemin, kerementaro Allah musliman stane pokorno svakodive divehem rat, džiko kraj u životu. Džiko posledno nefes. So, amen, ja Rabbel alemin. Amin, amin, wa akhir da'wana, walilhamdulillahi Rabbil alemin. Ma bi se te kere like ko video ako svignja petuke. Te pratim mu kanali ko YouTube, ko Facebook, em ko Instagram. Hidayeti Rumengi.